ni guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage bayo kuri ubu bariye karungu ngo ntabwo bagikeneye umubano n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo kuri ubu ngubu guverinoma ishyigikiye imyigaragambyo y'abaturage bari kwamagana ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo batanakifuza umubano n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero binemejwe n'umuyobozi ukomeye, kuko we avuze ko gucana umubano n'u Rwanda no kwirukana ambasaderi warwo ngo byose birashoboka, ndetse ngo byamaze kugezwa ku meza, bategereje umwanzuro wa nyuma wa perezida. Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya kuri uyu wa mbere tariki 30 Gicurasi 2022 yemeje mu kiganiro n'abanyamakuru ko guhagarika umubano n'u Rwanda no kwirukana ambasaderi warwo i Kinshasa Vincent Karega ngo byose birashoboka kandi birakenewe. Nk'uko umuvugizi wa guverinoma abitangaza ngo kuri iki cyiciro ibitekerezo byose biri ku meza. Uyu munsi abanyagihugu benshi barasaba guhagarika umubano w'ububanyi n'u Rwanda, kwirukana ambasaderi. Ndagira ngo mbabwire ko kuri iki cyiciro ibitekerezo byose biri ku meza. Twebwe dutegereje ingamba za Perezida Felix Tshisekedi. Ntidushobora uko ikibazo cyaba kimeze kose muri iki gihe gufungira imiryango ibishoboka byose kugira ngo tuganire. Byongeye kandi yasabye ko guverinoma ishyigikira kandi ikagenzura imyigaragambyo itandukanye y'uburakari yateguwe mu gihugu hose ngo yo kwamagana u Rwanda. Ubukangurambaga bwarabaye, turabyishimiye cyane. i Kinshasa, muri Goma, mu buryo bwihuse vuba aha ngaha no mu yindi mijyi y'igihugu imyigaragambyo irakomeza. Agakomeza agira ati iyi ni imyigaragambyo dushyigikiye kandi tugenzura, kuko twe nka guverinoma twumva ko umujinya w'abaturage urababaje kandi turawumva cyane, kuko twagiye twumva amateka y'umuturanyi wumva utabaho mu mahoro iwabo ataje guhungabanya mu gihugu cyacu. Uyu munsi ni inshingano zacu nka guverinoma kugenzura uwo mujinya, kuko bigira uruhare bitari mu gutera inkunga ingabo gusa, ahubwo no kudutera inkunga mu bikorwa byacu byo gukemura ibibazo by'abaturage. Dushyigikiye rero uwo mujinya w'abaturage kandi twiteguye gushyira mu bikorwa ibyifuzo byabo byose. Guverinoma ya Kongo yo irashinja u Rwanda gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa M23 wongeye guhangana na FARDC kuva mu cyumweru gishize mu turere twa Rucuru na Nyiragongo ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibirego u Rwanda rwahakanye, ndetse rugaragaza ibimenyetso byerekana ko ahubwo iki gihugu kiri gufasha abasize barugiriye nabi muri jenoside yakorewe Abatutsi n'abasize bayikoze, ndetse bagifite n'uwo mugambi. Rwanda iravuga ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanije n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR bateye ingabo z'u Rwanda ku mupaka. Ibihugu byombi bihana bagashimuta abasirikare babiri b'u Rwanda bari ku irondo. Geoffrey Mutagoma. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ryavuze ko abasirikare b'u Rwanda ari Kaporali Nkundabagenzi Elise na Soldat Ntwari Gade, bombi bakaba bari mu maboko ya FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iryo tangazo ryasabye inzego z'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurekura abo basirikare. Gusa umuvugizi w'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya Ruguru, General de Brigade Sylvain Ekengebo Musa, we yasohoye itangazo rishinja leta y'u Rwanda kugaba ibitero kuri Kongo ifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ku rubuga rwa Twitter rw'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya Ruguru berekanye abasirikare bambaye imyenda bavuga ko ari y'ingabo z'u Rwanda, indangamuntu zabo n'amakarita ya gisirikare nabyo bavuga yuko ari iby'u Rwanda. Iki ni ikindi gitotsi kije gikurikira uruhererekane rw'ibibazo rugenda rugaragara hagati y'ibihugu byombi kuva aho umutwe w'inyeshyamba za M23 wuburiye imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihugu gikomeza gushinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba, ariko u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma. U Rwanda ruheruka gushinja igihugu cya Kongo kurasa ibisasu byo mu bwoko bwa roketi ku butaka bwarwo tariki 23 z'uku kwezi dusoza, rusaba itsinda ry'abasirikare bashinzwe kugenzura imipaka ya Kongo n'ibihugu bikikije gukora iperereza ku iraswa ry'iryo bisasu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo iheruka gutumiza ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa gutanga ibisobanuro
ikurikizaho guhagarika ingendo z'isosiyete nyarwanda y'indege Rwandair. Mu cyumweru gishize abarwanyi b'umutwe wa M23 bageze mu birometero hafi 20 uvuye mu mujyi munini w'uburasirazuba bwa Kongo Goma, bamarana igihe gito ikigo cya gisirikare kinini kurusha ibindi muri ako karere nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyitabiriye inama yahurije i Kigali kuri uyu wa mbere ibihugu bihuriye ku muhora wa ruguru. Abayitabiriye bararebera hamwe uko bakemura ibibazo biri mu bucuruzi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Assumpta Kaboyi, wiriweho? Wiriwe neza Venuste. None ibihugu byitabiriye iyo nama ni ibihe? Ibihugu biri muri iyi nama y'i Kigali harimo u Rwanda nyine rwayakiriye, Uganda, harimo Kenya, n'ibyo, ariko hari kuba harimo na Repubulika ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaje, ntabwo yabashije kwitabira iyi nama y'i Kigali. Hanyuma harimo n'abacuruzi birumvikana ku mpande zose, kuko barimo kwiga ku byerekeye n'ubucuruzi kuri ibi bihugu bihuriye muri uyu muhora wa ruguru. Hari impamvu yatanzwe ku byerekeye kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itahagarariwe muri iyo nama? Ntatanzwe ku buryo bugaragara, ariko nk'abantu bari muri iyi nama baganiraga, kwa kundi abantu bagenda baganira inama itaratangira, baravuga bati byanze bikunze umwuka mubi hagati y'ibi bihugu byombi, muzi imyuka mubi imaze iminsi uvuga. Ku ruhande rwa Kongo hari ibyo rwakoze, rwahagaritse indege za Rwandair. Ni ukuvuga ngo barakeka ko ari cyo cyatumye hatazamwa za Repubulika ya Demokarasi ya inama y'i Kigali. Assumpta Kaboyi, uwo muhora wa ruguru kuva washyirwaho umariye iki ibihugu biwukoresha? Navuga ngo washyizweho kugira ngo nyine ubucuruzi bubashe, ariko uko abitabiriye inama bavugaga harimo ibibazo byinshi cyane. Harimo ibibazo byo gutindira, harimo ibibazo byo iminzani runaka, bakavuga bati iminzani idapima neza. Harimo ibibazo by'uko abakuru b'ibihugu bari bemeranije ko gari ya moshi izaca muri Kenya ikazagera no mu Rwanda, ariko ntibyakozwe. Bakavuga bati mo inzitizi mu mibanire y'ibihugu, iyo hagize igihugu kimwe kitarebana neza n'ikindi, gahunda ziba zaremeranijwe zipfapfana ntizijye mu bikorwa. Ibyo byose rero ni ibintu byavuzwe mu myaka yatambutse, ubu bagenda bagaragaza kwinuba, gutinda mu mayira, kwinuba, gusoreshwa amafaranga menshi cyangwa bavuye mu kindi. Ibyo byose ntabwo bijya mu bikorwa, nubwo inama nk'izi atari iya mbere ibaye cyangwa se iya kabiri. Assumpta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste, nawe umunsi mwiza n'akazi keza.